Če kjer vpraša, to ni ženski polover. A ja, opa, jaz sem pa to predstavljala. Kje smo danes? V Vajtaju. Še trobentač! Kaj je živna fora za Vajtaje? Ata bi ti lek bil, če me ne bi pijec po štajnkah prehajtal. Vsi ostali bače na veliko, tam je pohano, nam so dali pa 3 sendviče. Vrle! Tako moramo hojšati. 3, koliko pa nas je? Ja, pozabili smo dvoja, da vrban že 2 požira, ne? Časni član vlogu ansambla WOW. Koze? Hello, what are you? Gledajte, tule je s seboj v red. 4 člani, 0 trojk. 0 trojk. A, nije, hajme, ne snimati. Sad nabijača. To sam se danas naučila, taj tau. Čišćim čeči, čaj, čunga, čuahat. Kako mi je strisno? Zdaj pa vprašanje, kdo bo fotkal? Okej. Mi smo ansambl WOW. Kaj mi smo že bili skup neki, ne? Ne, še. Mi pa smo se že videli. Tako je. No, da je už sliko. Marija, smak dobe spominč. Jo. Ej, direkt izpred BMW-a leti, veš? Še najprej kije. Iz zad. Da se bo obrnalo prede, davo bo BMW-a. Tik so zdaj tati cajti, da tehniki, wow, tehniki pučemo od te gore BMW-ove. Pa so nam zako. Nam, pa so tu, pa se to ne rabi, pa bom, wow. Opa. Prida te ne vrže, ali?
frendi se tule buhamo po Veleju. Kaj zdaj mi delamo, če boš šli za Mercator? Za Mercator bi šla, ha? Urška. A ti vidiš tule kako? A ja, ne smeš. Znak za levo. Ja, gremo na isti plac, imamo poslovni sestanek. Pa res je Blažek. Se ti kar redi, tja mi bomo pa tule parkirali. Ne se pride. Urškin glasbeni izbor seka, aha, danes. Samo pri Bautku. Zdaj se pa vi odločite, kje je vhod. Tukaj ta Ljubljana. To je pa res užite gledati. Ne me snimati, jaz sem kamera šaj. Ne moram. Naša manekenka na stolu. Ja. Sedi. Kurva, ga nafiguješ. Taco. Dej taco. Ja. Vi ste pametni, imate pevka, ne? Urban je, vem. Bravo. Vas je bil pa užite gledati. Je rekel, samo na televiziji lep zgledate. To je to super, mate, vi to. Šti na konec bo tvoje boljš kot to, kar mi posneli. Zdaj kaj pejte noter, ne? Gospod z vami. Odite v miru. Tekle pa imamo za našega bobnarja animacije, medtem ko čakam, da mi posnamemo. Oddaja je zaključena. 66. To si je že fajn, da čakaš. Čak malo, luč. Čakaš v avto. Ona dva data prtlaga, neter. Pa zaklenete avto, pa greta. Jaz sem pa lačna, pa žejna, pa zaspana. Kdo je pa to? Halo! Servus. Eno leto je minilo. Spet smo v Zlodi Production. Danes je pa Rošer. Danes je pa Rošer Production. Tako. V glavnem mi bomo posneli neki, sam še ne vemo kaj, ne? Bomo zvadili. Nekaj božičnega. Oh my god, ja, blizu. Urškina torbica Hall, pol kubika cigaretov, pol kubika čigumijev, telefon, sunčne glesice, Da bo grdo. Urška, še malo gleda. Samo vi krenčlajte. Zato je da naš šef, gospod Urbani, kriv. Jaz sem ga vprašal, kao zlaven zdaj, ne? Zakaj njega poslušaš? A se nisi naučil, da pač njega nikoli ne poslušaš? Malo se znajdi sam. Naša aranžmatorka danes. Si ponosen na svoje delo. Pokličite. Mene! Ki igram našo. 5 ur kasneje. Zlodej se še kar ne spravi, da bi kaj naredil. 5 ur kasneje Urban debatira svoje. Svoje? Svoje kaj? Povej mi, da je tvoj kozarc, brez da mi poveš, da je tvoj kozarc.